Nagabenta ki khubor baman kasni pet but subscribe ya u Antor News. Kublai pi baru kini gilong ki khubor bamda kasni. Hadin baka kong bindas im nagashnong maulong nong tlu kabahaba po kanong po constituency. Kabla syong syatngan klembu por hakmat kaskretrian nadu kasngi palay kandu terik ujiliw arhajar arpusaw. Marway nakaliang uba Meral Bonds im MLA kanong po ula kerpat yakati kalongkmi banweng ya kajingeki. Katay kajingkot kerpat u MLA banlit no shalaying namar usngo benyaw kum kapara ban syatngan kan kta yakamet. Jongka namar ula shimkya banyakran syaka sorkar jela banshna ya kesurok umden nongpo hadu Sonapur kabadan sanpau kendai kilometers. Na kaliang jong u ula dep yakran bat kihe PWD banyo sanction na ke sorkar India lingba uba prestun tensong. Namar ba ke sorkar MDA kadang dap shisnem kampat la ban pen hapen kre ya ka DPR shu ka jing sakut ke surok umden kadai na ke jingdon jong election MP yatu Meral Bonds im. Shushu uba Meral Bonds im habaya kren ya kadau tunrai bajot ke surok umden kadaihi ke jingya jengkitrok kitmar bakhya. Kaba pelong ye kesurok banjat rathai, kaba day kesurok tangki kali batang kendai ton, yaitu uba Meral Bon. Arjar hatra kat kendai kilatan, kidan arjar hatra kat kendai lagi per kenapa? Deka dau kalong ba kaji stiu jo kesurok ni kejengnya jeng kali overload. Kabaja hakeleng kejelah. Kesurok ke pavement kedi nagam ta kendai ton. Ia kitrok menta kiba koi saka arpusan lai ton. Ikali kebayak nang tu kitrok. Idon gijing trei surok kila mendai kimar ki mata ki bukit kini ketai te gijuya nak ketum surok jadi tak kadau baka sdiu nak pavement kam lasha jadi nak kadau kan surok kala sdiu ni banong bak hat san snem bakala sdiu kan surok te kata ada gedi ke bakala ngatrai ngai ie po du besi don iki iba iba keren ni kata kendri ni ki basa iba song tinge susu bah kan ni bakal sdiu bahar gedi gedi ki arsnem lasha kita las bangi repair ke arjar khatra kat ndai so covid Hadin COVID kesurok kelas new ha. Tukal awan sa election. Di gidang position ili dia mentah bahagian di kedem ngapa mentah. Jadi ka assurance sebab kumunong cuma buat ba di penjok bangar no susu. Kalau damla urlong ye kini ngar madu tiak udem kumunong. Amto pila ban betai ni kita ki trok umar. Klela. Kijat kali kita surok ludi ya ilut kali. Cukup lokal amal Di kani ngelajukan nak kapor ba kadi bandon ka restriction. Kalau mendai galenti janong po umdan Sonapur kalau mendai galenti na umling harkama kamtam gejengking kemudian halaila kaba ajeng ma hisah deka transport department bagi polis ki habi ban simkia kadang bila keren na kapor badai ban restrict gi kali overload hamtam ye surok snok di minta wat ka highway gini ka furlin gajongi ka baka pavement ka barben ka tu still wat akin ka tu mesnem pila hapan repair ka ka khona kan notam pavement di bastang driving keren ya kini di pinball di kini ki berujungi kinong song gijungi jong garki ka beriu new trap di bay di anu anten no abang itur ki kamai nam ta ka khok ka jong ki kamai gaji lam kam ki ba la ki jong ki kam ki gidan aga kit ka ba di andre gini restriction na ka banta ki surok ki ba ka pavement ka stang kani kadi hibandon na kalyang jo ka transport department enforcement bat na kalyang jo police ka kya ka jong pau sumur yo play orang ri banang sumari batunggu emeli jong kanong po komisi kabadon gajing ede alor ka negaman ya gajing sakngan ka jong ikong jendas ye alor ka jing ede pa gajing pentrino yo surok nanong po den sa Sonapur naka liang ka jong aku unong mikman kani gede gamat ka ba ngila persang ban budin nakumba katu kan sistem Hadin bagi pagba ajong kanong po konstitusi kila penjok yang harus nem arja Abdullah kila persang ban budin ya kene kam naga benta banyo ya ka surok babah magsurok sa lasli nadu nanong po umden Sonapur ka ba jrong kumbasan 4 kilometer tingila persang ban budin banya keren bat bu menteri bade pej ya ka terat surok ba betul tensong bat ila ular bagi aiman sim ba insale dia kene kam nagam taban yo ya ka sanction
But ngila judon di program leher ibang organize po konferensi na gabenta ban pensno cuti pai ba. Aku penai Desember jong senam arah dia kulai ngila pensno na kaliang jong iru. Ba stake up ya gane ka gam na gabenta ban yo ya ka sanction. Kawan no ke MP election tentu kumbalai benai sau benai kijing trikam bagi sorkar pedeng ki bebun ki mat ki teko namar ke jingdon jong MP election. Permentah hadin belakut ke MP election, code of conduct kelakut, kikam kila proses, bat pa haswa bangini kenduk mencisni kadang kadang ngejing kenduk bat ki officer jong ketil judi, haswa bi ikong insya dengan ke adon lupa ke jingnya keren, haswa jong ketu kalau adon lupa ke proposal, naga benta 10 kilometer, lembaga Ministry of Donor na po nisip, ya kabang ada pan penbiang na dong sedong, yang dokumen pa. Memencisni bang ia penbet bagi officer di department bagi menteri ni. Hakaba kilas ngausan ya gijing kerpat gijong ngakap MLA pandang kampen bun cucu kalau kamu no kadi menpoi hadu umden gani first phase. Nanong po hadu umden bang bajong kan. Dengan sukuram pengapat pau songu ya kesorkar ya menteri beri baik ya nak pilu di pak jadi officer di badan ke bentah ban penbit penbiang ban perkre mentrum. Namar pakamlong ke besuk mungkin yo sanction kaba palat bagi sepak telur sanpu pra kilometer kadi intermediate lane dia kan simpor kadang-kadang menghap Indonesia ada kawan mendaga sengih ni bani kendu ya ikong ibade bahing bahasa menjonga ibade persenong pertau ban kerpa jadi ba Indonesia agak bagi withdraw no ya ka ni kejing sak dengan gajung de nak kadang-kadang ngala kerpa ya insa perkat nagaliang gajung iru pandagaliang jong ngarung an singkiai banang yai beteng ban ya keren bat ke sorkar ban penting kenapa kini kipor tingerap bangin yo ban sanction no kloi kan bala hadu menta 4 sanction bangit scam tangsu dep ban tau ya ke sorkar mai hadeli margani kedi pengihab yo ban approval na po Ministry of Donor tangsu dep ban tau ya ke sorkar ke scam hangji ngam arcin manong bakan ya bet kenika jin penmang bisa ya kenika surok ka bangidon kam hadu kata ka ba kentup ya ki palat sispa san pho toli kisnong gi mentoi na kani kisnong ngai la de ru kisnong try jo nga kadi na Tohoi ba mana to pisngo beli pada long haban kulal la dan suku binangan akata ka MCC badang dan teka pisah kampat dan tebeli ni haban kular pada pa iba bagi hang tahu benai bengin sedang no ke ibu ki menong kubuan dan di kular ban sedang hang no benai kam judon ka am ka jingkren jing ba prestun ka dan ba jingelang po boy boang ben sedang no hau araja usau jong benai match hadin jong ka kawan no ka election namar wan election demla kita kadang hadir melakut MCC mentah insa sedang oban proses ya kini ban yo sanction ban sedang kata ketika jingku bat pangangit scam ba kipat ba jo konong po konstitusi ngaso mun kerpat marumta ke election gidang dep si snem arbanai sau panai kala wit no kenika election MP skebit prabanai aba kipat ba kila entrusted and confidence ya kan nakwa bagi kipat Indonesia lada di bahaswa election MLA arjar pra kampan long biar I feel Henry Ainat yang ngapang perform baik ba kila repost fit and confident bagi la job tapi tinggi hidung boleh hidung kesan baik ba Ainat yang ngapang perform dengan peni haga ni kekerti ke pemerintah kawan ar ke penjok bagi dia dengan surau